салом алейкум, радиои озодӣ. Ҳамин хостем ки амира дар сайтон парк кунем нами ноҳияи Данғара деҳаи Себистон як моҳ зиёд шуда беованд. Нем боя ови лоя овардиянд, як 10 тонн овардиянд, 3 домда, 4 домда бояд тақсим кунанд. Як моҳ зиёд шуда беовем. Инвалидай ов дадаю дестар. ина ови овардагишон. Ови овардагишона дидем? Zafer, pul nima ekini? Bora xora va kamta. Mon ancha. Tam Se da moshid ov nadorem, bo 10 ton ov ovardaynem, kheli ov mon ovardan. Ina. Olabi. Chand kashida ka ov nadorem? Yak 6 moshid sevar olar. Bo oy ovardagishona didin? Bu ovi xingov meganilar. Doyo va nexi kayfet. Megan ki har roza 3-4 bor dast bushum, ovi nadorem dast bushum. Ina. Bo oy ovardagishona ina bo nishon ton betam. Ina. Aka Zafar vardoram ov nishon tem. Ina oy ovardagishon. Ovi tavbatiyi. Oy tavbati o. بر حجتخونه تبی که اون خوبش تبی این حجتخونه دمنو میشود توربو محکم میشود